scenarist i tekstopisac koji secira sve ove društvene pojave na Balkanu, dakle na jedan kritički način kao kroz generaciju 50-ih godina o onome što se nas okružuje i koji se događa u zemljama bivše Jugoslavije. On je inače kraj undergrounda i doista u svim klubovima regije kotira kao jedan od najautentičnijih likova underground rock scene zadnjih 10-15 godina, tako da će se upoći da svoje. Ono što je u tomu za preporučiti je Tuge, film koji ide u 18:30 kao i svaki film tog dana, 14. srpnja. Naime, radi se o onom filmu u kojem je naš Kićo Borić, nekadašnji osnivač kultne kazališne grupe Glumišta, dobio nagradu kao najbolji evropski glumac u Kanu. Dakle, to je jedan od najboljih filmova od sezone. Dužarska izložba će tada još biti otvorena i to je ono što smo za ovo ljeto ponudili. Moram se zahvaliti vama medijima i kritici koji su podržali ovu ideju koncepta Eto 10. jubilarno ljeto i mislim da smo, nadam se, opravdali i povjerenje očekivanja i nadamo se na godinu još boljem i line-upu, još većim programima, možda i stranog gosta i tako dalje. Imate sada i statistiku za ove proteklih 10 godina, više od 40.000 posjetitelja je proširilo u svijetu suvremene umjetnosti, pa evo možemo malo kako je festival rastao kroz godine. Što je u početku bilo postavljeno iz tona, tako i nisu znali šta se pređu ispalo da je taj koncept jedna sa rock'n'roll muzejom, svi matičani su to prihvatili. Tu se znate, volim reći nešto baš i dogodi, nekakva vibracija posebna, nekako čudo, da svaki band da 200-300%, ponosan sam na to što su mnogi kolege iz muzeja i klubova prihvatili različite koncepte, imale sad imate primjera da recimo u rock klubu se bude knjiženo tribina prije koncerta, imate to neki muzealci, to ste dobro priznati, se poznali kad sam krenuo za ovaj program. Međutim, naravno, rock and roll kao jedan izrečaj nikad nije preko te mlade ljude potiče kreativnost i mislim da nam vremenu kojem živimo to možda i najviše nego ikada treba. I definitivno, evo, čitam tu kroz ovih 10 godina 52 koncerta, 51 filmska projekcija, 36 performansa, 15 velikih nizovih, 12 književnih tribina, bilo je tu inozemnih kazališnih gostovanja, evo stvarno predstavljeno 10 godina. Dolazi kao časnije što se nazvao u muzeju i to je ono što rade. Oni su imali Eurokaz, Branka Brezovca, Gordanu Vuk, kultne igrače teatar scene 80-ih koji su sada u nekim kazališnim evropskim produkcijama, tako opravdavaju svoje ime, pa je bila i Estonsko kazalište prošle godine. Ove godine je fantastična naša izvode rekao dobre i ako ne i sjajne rezultate. Dakle, poziv svima večeras još ulaznica ima, dakle, band